Kino alam ka KSU sing kami banari Bohai Distrik haka handro tarik naitung arjara posau. Ila penyang sendon daka kardop ILP ban khanglat ikibru ke manabar ban wanrung bean jaka jela. Bat ka balong ru hukum ke jing persya ka jing le kuman ka sarkar jela. Bat ka sarkar pedang ban pen urlong ikimat jing dawa kum ka jing pentrikam ya ka ILP. Baru ika ain MRSSE hapo ka jela Mekhalaya. Habalai man penyang ya ketika kardop ILP. Layalam do presiden barang ba ubalambok Starwell Marnar baru sekretari uba Donald Haba lembar kit khot ka seng na seng kami banari Bohai District. Hakane ka sngi nalor bal peniang ketika kardop ILP ki noya lambar kit khot ka seng kilatal sina phangru yaki kalipat ba ki bawan room syapo ka jela bantela kami kitu ki bawan room bean klem ki kot kisla bada kispa anguru ki noya lam ka seng kilalap iki bar jela ki ba omdon kot dan sela bat kilapan pai kelano. Ketika tenat infiltration nanti po bernilai ngasong ba kalong tu ka senrong kem jabiang long tu ka beriu kem beniat bagi ya kali ini kam taman mit yang penlap pen skill yang kemat dong kem cek kot selang su tebal dong tot selaj kedon ka ngut beriu po ngasau ke ti hangi harga sengi ketika jaka ti ngimong bagi beriu Kiduna keman pawaran si ngimong bagi kim cek ndai barok keningi hapen kenu sarkar. Laka sarkar kut jumut laka sarkar ka ai ka strong direction kat kum ka an don pas ajar kan teu ngasrai kanir kanam kalaying ja asrai benang thiru menteri kam khamba. Kata ka bang UI henrai kalong ba ibreu teng tiba rung bami isjala jungi ilong laitlan ya sahu henrai ngasrai ba ka jingai ngap jar sarkar menteri kam ba kena MRS eru kalau sebentar bos kar ka coba jadi power poi hap aman buhai senong spok jong beri new threat ko poi snem arjar country ko MRS haka ju ko por kani kendai ka khubor sa sarkar dia ba kajai juyai kuman sekarang dia hak lor ban sengap ban sa skor jeng dawa jong gajat beri bro ko an pentri kam ni ka ILP kam lesu tanggarai jong ki sang balang hanrai kini kemau dongong hak khandai trik nai no pra buat kinju pungut ki emle eru ki la simlang ta kaju kasor ban ya kubur ba idon kam pedri kam ka ILP hapo ajala tu jingwan peteng biang na kaliang ju kaseng tasgi sini bitang kajing sedang kani pengi peteng kini movement jungi banjai pensno banjai dawa sarkar na kapor sopo ada ka sarkar dan ya kuman bat kadang le manla ya ki jinglong cuman ngasarai hensai hini kisingi senang ya peteng ya ki pat kilat nanti kuno bangin penraham ya kini ke dawa jungi nak pos ko hilsaki tang mene por tang khndiat kentang yo ban priang de khodop bei dunasu ya kasih sepangut nila yo pen pai ya kibere kan pot khusla dang sen pi wa takin nong tu nong tim ru yo ban ya sahu ka bamon bat hipo nong po khndiat tayo khndiat singiru wat hipo no ba sulong ayo kem ya kita ki breun po Bangladesh ki wan rubiah hakaju ko por kajing snew ka bakham serkai di kisni kolong jakata kajing jat kena 19 phang to drop telang bang kini ki eng snow bang ila pha ro sarkar kolong balik kam sipkia yang kini ka khdop hak balai snem manswa babuni ki pajba le thapti bak sarkar ka ban ot ribon hani bakani ka khdop nam ta pan talasi ki baru barung bemi di anspo ka jala ka jungi de sosi kum hilong matang i bakani ka long yingcha hajaka bakandai ke khodop pantalasi hindai hini ladem de kijang kayeng ka bala pundut lai klur andai ka long teng wa supan sarba ya kita kepisa jung ba ka sarkar ka haba sotho une sakman tak jingkili ka long sakano teli kisnam indang ye ap ya kata ka jing rai rangba sarkar nam tapan pentri kam ya kata MRSSE kaseng kapan penayar mta kasengi kan reu trek tang kajing sedang ilak tha saburo snat trekam bakani kan ra mandar jungi kan trekam haburo district kan trekam haburo snong kita hangni ka them ri boiru idang yok badia kran ki bor district kamni tang jingkut menta kasengi hakisengi banwan in sapteng beng ki kan ra kham sharum su ndu burni bat ni khmi denti ba ka sarkar ka haban juba bat larang hier biang sesien hampok madan lakade hanglu hunuru ngasgoba sarkar buat pentut ya ke baki khot to ki su di pentri kam ya ka ai nyamla asu banang ya apsa ya ka kom
Sekarang kelak kelut yang sarkar nrai kata kabasai kalong ngin Menteri Kam hi ka an menta la kalong kun doru. Ibor sarkar ni seong buat sim ka an yakti hinrai tak jingkeli kalong ba. Ya kita ki an la don lupa kale yu tak sarkar. Ile yu tu nong tau an. Ile yu kita poj ba wajib ikiban pa sport sekretariat. Ikam semla pa ikiban sule astan tendar banyak tiap kam truk sini satai. Ringi pa ikiban kau iki an ka kum ke jington kam. Kaseng latak totally kisnam ngila yang rang ba ngila ye khon ye dawa bat ngikmi lenti. Badang ni sakmat. Idon kam ru ka jing terlang wat ibor senong portau. Kawai ke bang akwa ban kren sai perdo persnam iba trei haki kam ba per iba juan ra iki beri na sabar ban tri kam wat juan ra iki beri kambiang ki kwat islah. Nyemman sila dei para trai ni men trai jong maknaru kaseng kenam la ban kompromis nang ni sakmat. Don kam ti beri ban trei te jing trei per wara ki beri biang kwat islah yat hukum ka work permit om penyat tak beburi om penyat dan mit menyong menteri kambian ki beri kwat kamslah. Kata ka ba penta jo kaseng kalong ni keren ka pasai ni penayar hakani ka singi long kani ka cingi ki jong ki isu ban khenra haki caka ba per kamdai ka jingkut na tang jing sedang mata singi hintai kan ya peteng ni khmat haki si ban abang ile kani ka LP cegit kamdai ka sin ka baningkong yo ki beri ki mut ka sin baningkong ni ka sin ka balai amar ngi kemau dang ka bakhadu ka dibingili akapur ba ka Assam government ka penbenaya ka NRC ingila pelong ya kani ka jing checking namar bangila kentus ke sarkar ba ka deban perking ma ke jingrum jing gibreu yo lesi gitu gibreu ki ba du ki bamyo ke NRC kin wan rung snis po jala meghalaya kala dingi phai pat si an gi jongi mengila ekran ka Interstate Migrant Workmen Amendment Act 2011 kadon di ya kani kala di ka an jong jala ndrei ka basusi kalong ba nadu warjar kedua hadu mentala dingi likra hakini kini construction sites gini jaka nilapet ba kini ki breu ki banabar ki bamde ki try jala ki kim judan ni ka work permit ipini betang ya ka labor license lani ki epic ki jongki aba kadai ka an na kimdan ya ka tukakot work permit kamot ki contractor bat kitu ki nong bala ki la pan kenya ka an kamtam gitu ki contractors henry hadin ka tukani ki pinmi sa kawai ka an bat teng di giblek ki contractor ki juut ingi madingilit support labor department kong tip ya ka an ya kata ka an kumno ki mithu ya kata ka an ba kala dai lupa ka an jong jela bat ko mangitip iru bali ka work permit ka dan kam hadu kata nomor ba ka work permit haba kapan ke verification jong nu breu banabar kapan ru ya ka police verification jong ka domicile residence ka jong u kamot na ka thanat ka ba mu dei ba song basa wahaban wara ya kata ka certificate jong na ka police department ya kata ka de ga way baningkong kabaar kadai ka sispa nyuk handai singi ba ya ka work permit pihak men renew ba kitu bon tri wan yalam nong tri sangut seneng tapi teng la digi wan kini nong tre sini ki yo ka labor license tinggi buhai snong sini hadin sispa propose ni ki apply epic kilong try snong no sini te kani ka bu jingma bhai ngi namar ba lada ngirit pa digi wan shwan ngin seret pa ngin du no sodong ngin du ka kendo ka siap ngin du iriti sensar bala sul asur men barim ngin du ka political power but na dong sodong ngin du lot mangi di kani ka work permit ka pha renew bin nyu sispa nyu pandai sing kemud bakan khanglat iki ba kin enroll di hapo ka electorate jong kani ke jela tekaan ke baar ke baladin pentrikam kedai kani ke Meghalaya Resident Safety and Security Act 2016 kani ka lami adin ke jingki jong ki kunhun sang balang lam ki pajba jong bri hu trap ba nomor ka jing e banyo ek ILP ba habli current support center yung pentrikam sola ke MR SSE Andre ke basusi kalong ba ke MR SSE kala ong ban constitute kita di district task force ban bu kita ki entry exit point andi hadu menta 4 dan entry exit point tang ni kawai entry point ke dan hang ni kani ke entry point ru kumlakren dei presiden ni jongi sai hi menta kala along ban kadan kawai ke kamera le along kum ka jakasa jong nur ki wi ti along ki jaka lek pen khana jong nu jaka ban ya le ki kam baman jong nur la sui sra di kalong ki basusi namar ba ya ke MR SSE ki por ki ban swakim pentri kam ban hadin tang pentri kam nomor kani ka ak ban kong ke principal act ban yong tikim pentri kam mi kani henry kila ile ban amen no ile ban amen ban kani ka ki pak su governor pada u kon phai biang tre ban ai ka jimunjur ka ju bat ka attract pada ka attention juga Ministry of Home Affairs di Ministry of Home Affairs ka examine di hadin tu kapan phai habin ngili kendu yu sembut menteri rang ba ki om kilapan phai ka MRSSE
siya ka state government. Kamu ka state government kali banla man pentrikam ya kini kaan ngadu ko kapor. But kian gibangi ngidang dawahi kalong ka inline permit. Ngidon kam pala di ka inline permit. Yung sekolah su singap big banong ba kata ka central government kadang examine balik ke simpor hadu kata-kata ban examine. Ya Manipur kam simpor ban examine. Di Manipuri ki pa lightly ki resolution isang ka jingi ki aki gini Islam di barang shen hi apa arja khasa pa lightly ki resolution but hausam arjar khandai ki ya kini ka ILP ya ka Manipur. Hindi ka jongi pada ka movement ka peladi nadu 1985 ke bagi jingi ki ke jor 87 92 yang tahu 2001 to 2013. The government kadang aitang kawi ke Islam! 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 Islam!